أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pagsarang sukul iwan pamudji kaniya amuin yari kita niyo biyayaun
tiyawfikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin laung ta magbisara, mag-ingat sin parihalan pag-agaman nato, parihalan sin pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katawtay manghuran, dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin tawfiqan niya kau, makahinang kau sin amal ibadat, sabab din di hayni in amuin kasanyangan tanyo, dunya labiluba adlaw akhirat. Mahuli mga katawtay manghuran, hitukbal namo kanyo in amuin salam duaa, murah-murahan, amuin patattapon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangatayan tanyo, dahin doon ha amuin, huminang sin pardaakan, iwan tuminggal sin amuin mga piyanglangan. Mahuli niya, hawak tumapon ini, in pangadjian tanyo, mga katawtay manghuran, amuin, pakaradyaan, dakula. Sabab karena in pakaradyaan ini tungod adlaw akhirat. Sabab ina adlaw akhirat wayroon narito hatu anaun sin manusia. Hangkan na in amuin tapi kung tanyo awak tumapon ini amuin daratungan sin manusia apabila in siya hatinya di makaanib sin amuin mga bisarahun tanyo ini. Sabab indatungan si manusia adlaw yatto duara mga katawtay manghuran. Bangbukon kasanyangan amuna in sulga wal iyadu billah, amuna in apinal ka jahannam. Kawin sanaan yatto na katan siksa ginisan tiragbusan niya. Kawin sanaan dito hatto. Narendi ay ni pangadjiun tanyo aun day nga mga lawang mga katawtay manghuran, siyabot sim mga ulama tanyo, biyakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mga lawang susuran sin mga tao apinal ka jahannam. Apabila sila di makaanib sin mga lawang ini, way pagduarwa amuin, makatuligi na sila madto pa apinal ka jahannam. Amuin launghi Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, law ubrizatin nar linnas ma ra'aha ahadun illa mat. La ilaha illallah. Inapinal ka jahannam, bang sadya piya kita pamanusia misan na kaminsan, wayroon hang katao makakita kanya buat malainkan mapatay katan. Sin amuin damag, sin amuin karukaan, dahit sin pangatayan niya, sabab dito hatuing katan, makabuka mga katawtay manghuran. Na adalam biyat to, tagnaan tanyo pangadjian tanyo, launghi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dakhalan nasun nara min salasati abwab. Ingatun tanyo ini mga katawtay manghuran, hasupaya katinggalan tanyo, kaaniban tanyo. Nakasudlaw niya in mga manusia, palawm apinal ka jahannam, asabab sintu lawang ini. Tu lawang mga katawtay manghuran, makasud in manusia palawm apinal ka jahannam. Panagnaan, babu syubha. Lawang sin subahat mga katawtay manghuran. In subahat ini mga katawtay manghuran, hat inya in pakaradyan yun aun sa salaun, atawa aun pagduarua rendun hayaun, wayroon katantuhan para kala subahat. In subahat ini dua in kugdanan niya. Muna akida mga katawtay manghuran. Apabila nakida sin manusia kaya lamuran sin subahat, amo na laung ta in pagsirik na malanyap in katan kakahinang niya. Nas'alullah salamat wal afiyah. Wayroon taymaun kakahinang niya, malungsad mga katawtay manghuran, subahat. Aun sa salaun din doon na akida niya. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaw Makkatal Mukarrama,
hangpu tagtutahon tuod siya, nagpasampay sadya sin pagtauhid, sin parakala akida, pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sila diaak, sin ginisandaraakan, biya na sin paghadji, main kanyaon na halawm Makkatal Mukarrama, Kaaba, yaon halawm, wayroon sila diaak, magsambahayang wayroon, magpuasa, liawayan day sa bulan Ramadan, sabab karna may mga katao tayo manghuran, in akida nila, kaya lalamuran pa, sin subahat, pagsirik mga katao tayo manghuran. Misan uno inhinangon, karayawan ibadat, di tayo maun. Lungsad, yan in parakala, amuin, panagnaan lawang, apabila di katinggalan, in jumatu mga katao tayo manghuran, amuin, in manusia makatuluhi, maun pa amuin pagsirik. Na in pagsirik ini, lando tuod, makamudarat siya sa lagdo dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pagsirik. Tanda niya mga kakiaulungan sin Allah, di ampunon sin Allahu ta'ala. Pardusan pagsirik dakula, apabila in manusia, yabutan sin kamatay, wala nakapagtawbat, di siya ampunon sa lama-lama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in mga bangsa Quraysh, nanigub-tiguban sila, palaw mapinal ka Jahannam. Misan pa in amaun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Abu Talib, sabab mayta, yadturain dituhatu in akidan niya, kaya lalamuran sin parakala subahat, pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila, inda Abu Lahab, palaw mapinal ka Jahannam. Di sila ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa yung kaunan niya Abu Talib, hati niya, yadto siya na mamaugbog, panabitan niyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatat kala in amuin, pangatayan niya, akidan niya, kialamuran sin, panagnaan lawang ini subahat, inyad tukatan na lungsad, na in ini bukun mamarahi mga katao tayo manguran pa mga musyrikin sadya, in kamudaratan niya sampay aun waktu kato tanyo bang sa muslimin na, apabila bukun kita nyo maanib, makatuligi kita nyo papanagnaan lawang ini, amunain subahat, hak tungod akida, sirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biadiin mga katao tayo manghuran, amuna makakita kita nyo, mga katao tayo manghuran, day nga mga bangsa muslimin, bang matto pakakubul-kubulan, mga yu-ngayo randito hatto. Mga yu barakat, sin mga tao kya kubul halawm niya, na ini day nga mga sirik dakula, amuin apabila na inang sin manusia, wala siya nakapagtawbat, yabutan siya sin kamatay, haramun kaniya sin Allah ta'ala in sulga, in paghulaan niya, kakal amunin apinal ka Jahannam. Mga yu-ngayo mga katao tayo manghuran, in ini di jarihon sin sara. Misan pa in zaman sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, siya in khalifah, Hamadinatul Munawwara, na diatungan gutom, wayroon nag-ulan, wayroon nilara, nangayo-ngayo matupa kubul sin nabitan yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakat longta, wayroon. Sabab ini ni di jarihon mga katao tayo manguran, itong siya na yung pagsirik. Sa unoy hinang da Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, miki pangayo sila kan Abbas, amaun si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya bang buhi na tumanjari mga katao tayo manghuran. Sumagawa pa bila miya matay na in manusia, mangayo kaw kaniya, barakat atawa hak niya, misan pa hak sin Nabi, di jariyon niya to pagsirik ya to mga katao tayo manghuran. Pagsirik, hangkan sa laong Imam Abu Hanifa, akrahu an as'alallah bi ghairillah, mahukaw ako mangayo pa Allah ta'ala, mahukaw ako mangayo pa Allah ta'ala, hatiranan madugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya bang ako magpangayo pa Allah ta'ala, diretso tunggal magtuy pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na ako magsuluhan. Sabab ini dahil nga mga pagsirik mga katao tayo manghuran, matupatampat,
pamagkadyabiyan. Ininidi nga mga bangsa muslimin, pagkarunguan sin kita nyo, pagkasakupan sin kita nyo, magkahinang nila biyayan. Damikian, amuin magtungga, magnadarlaw ta, pamanga tampat, atawa magsumbay, maglabot, madugang na Allah Ta'ala pa mga kajinjinan, iniyanday nga mga subahat, akida, pagsirik mga katawtay manghuran, apabila na hinangsin Muslim, in siya makakuha day nga aga may Islam, iban lungsad in katan, kakahinang niya, misan pa, biyadi in naktaod niya. Misan pa nakapila siya naghaji. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya manay uno-uno na kakahinang sintao nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya manay mga katawtay manguran. Biyayta na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alna haba'an mansura. Di matong na marikamu in kakahinang sin mga sila nagiibadat, sumagawa kaya lalamuran sin subahat pagsirik, hinang namin kakahinang nila marayaw. Uno, paukpuk mga katawtay manghuran, hati niya wayroon kapus paiddahan. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitan sin Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, bangkaw nagsirik pa Allah Ta'ala, nanyakuto, misanda kuman na kaminsan. Tan tutuod, ibot malungsad in katan, kakahinang mo. Iban tan tu ibot mabilang nakaw, day nga mga tauluhi. Nabita nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyandaan sin Allah Ta'ala, mainkan siya na in sarayaw-rayaw, Rasul, Nabi, kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, bang siya nakahinang, nakaminsan pagsirik, biya na si mga nagkasabot, lungsa din katan kakahinang niya. Biya di inen kita nyo mga katawtay manghuran. Hangkan na ini, lawang Imam Ibnul Qayyim rahimallah, panagnaan, lawang hikasud sin manu siya papinal ka jannam, babu syubha. Lawang subahat, amuin manjari siya kumugnan, paakida. Amo na yung pagsirik mga katawtay manghuran. Nabiyaningi sin pagsirik. Hikaruan niya in subahat ini, manjari siya kumugdan, ginisan sin subahat, pa ibadat. Uno ini mga katawtay manghuran, amuin ibadat kakahinang, wayroon katantuhan niya. Uno ini, aturan sara. Uno ini, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amo na imano siya, makatuligi na pag-ianong bidaa. Subahat yato yung ibadat niya. Na ini mga katawtay manghuran, taan tutuod, mampun niya iradamik yan, apinal ka jahannam. Mampun niya iradamik yan, apinal ka jahannam. Sabab karna, in amuin parakala, bidaa mga katawtay manghuran, in iyan biyabay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kul wa iyyakum muhdatsatil umur, anib ka musim pakaradyan bagwa pag-agama, hapag ibadat, amo yan mga katawtay manghuran, pakaradyan bago. Sabi in kaywanan lang nila, in panghati nila sim pakaradyan bago, mga magmotor inibiyayan, magsakat plane, nabukon biyat to, pakaradyan bago pag-agama, pag-ibadat, atin niya, aturan sara, ayaw kang maghinang. Sabkatan, pakaradyan, bago iniyan bida, inkatan, bida, kalaungan. Inkatan, kalaungan, harap katan, papinal ka, jahannam. Nasubahat yato mga katawtay manghuran. Pakaradyan sa nidakulain subahat ini. Sampay, in amuin kamumulahan, sinamuin, subahat ha ibadat mga katawtay manghuran, amuin imanong siya makahinang na sininang bida, hadlaw kiyamat, mangituman in pamayhuan nila. Alamat ya tumangi, sabab in mga tao, isusulga, makasud palam sulga, magsahaya rin dito hato, in pamayuan nila. Halawang pagkugkuyag, adapun waliyadu billahin mga tao, harap apinal ka jahannam, mangninduman in pamayuan nila. Parman sin Allah Ta'ala, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hadlaw kiamat, mamutian na magsahaya in pamayuan, in mga pamayuan, iban mangituman na mga pamayuan. فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Adapun in mga sila, amuin,
nagsahaya yung pamayuan nila in sila tukak pala halom sin apinal alom sin amuin rahmat sin Allah Ta'ala halom sulga nagsahaya yung pamayuan nila kakkal sila salama-lama rin dito hatto laom Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hindas yu ini ahlus sunnah wal jamaah amuin inhinang nila pag-ibadat diin akan kanila sin Allah Ta'ala piya sampai sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sila magpalabi wa ulul ilm lang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mga ulama hangkan ni mga ulama ini mga katao tayo mga urandi sa ini maus-us sabi mga ulama warasatul anbiya sila na ganti sin mga kanabi-nabihan dirihilan sila amuin karamat sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw yatto kiamat magsahaya yung pamayuan nila fa fi rahmatillah halom rahmat sila sin Allah ta'ala sulga kakkal sila rin dito hato. Wa ammal ladina swaddat wujuhum adapun parman sin Allah Ta'ala yung mga sila nangituman ng pamayuan. Hindas yu inilong Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hindas yu sila ahlul bid'ah wad dalalah. Sila na in mga mag-iinang sin kabidaahan iban sin kalawungan. Amuin in ibadat nila kialalamuran sin subahat. Wairun katantuhan unuin iyan aturan sara dakah haunin giwaan yan Pangindo sin Allah Ta'ala Pangindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sahab mga katao tayo manguran tumtumuntan niyo in katan pag-ibadat in asal niya di manjari amu yan yung kaida sinakamatan niyo al-ibadatu al-aslu fil ibadah al-hadar in asal sin puunan si pag-ibadat katan inyan di manjari la yusra illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh in iyan di siya hinang sara aturan sara manjari hinang si bangsa muslimin buat malainkan bang aun dalil na may tain siya sara na iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam diakan na si Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun bang di da hati niya mahinang sara ibiyato na inyan di manjari mga katao tayo manguran. Namang kita maghinang aun subahat niya. Makatuloy hikmat to paamuin pag-ihanon bidaa mga katao tayo manguran amuin kalawungan katan nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nami ating panagnan mga katao tayo manguran lawang. Hikarua lawang hikasud sin manusia. Palang mapinal ka jahannam, babu syahwah. Amuin lawang sin sahawat ini mga katao tayo manghuran. Aurasat taqdim al hawa ala taati wa mardati. Sabab in bunga niya, amuin palabiun na sin manusia inhawal nafsu niya. Dahil ngamin mag-ibadat, magtaat, karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tain manusia makahinang sin maksiat zina, sin pag-inom alak, sin amuin manakaw, sin bukon kanyan altayaun. Kaya ingatan niya bukon kanyan altayaun. Sumagaw kawaun niya ratakawun niya bayan. Sab sin hawal napso ito mga katao tayo manghuran. May tain manusia umusasin ganda riba. Mainkan kaya ingatan niya niyaun hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawal napsu yatto. Sa una-una niya untung sumagawa in kamatanan niya in yatto mahinang yatto bala kaniya in amuin pag-usaha day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna mga katao tayo manguran hati yun tanyo in katan amuin dosayan hangkan na piyang langan sin Allah ta'ala sab makamudarat datungan kita bala dan dia dunya in sababnya sabab sindusa mga katao tayo manguran. Sabab sindusa. Na amu yato in amuin panagna ikarwalawang. Amuin sahawat ini. In katan manusia taga sahawat napsu. In karya salisin manusia ammaratun bisu. In asal sin manusia amuin tumangkiring siya pakangian. Magdul sinawal napsu niya. Sumagawa damikyan malisu siya dengan karayawan. Malisu siya karayawan. Hawak tu magbang kita nyo mga katao tayo manghuran. Magbang
in mano siya, kaya ingatan niya yun in pagsambayang 5 waktu, wajib yaon. Hikarayaw kaniya, siksaon siya bang siya di magsambayang. Sumangawa unuin magkainang si mano siya, bang niya dula ni nawal napso niya, matug siya biyan. Matug siya, atawa magsakday-sakday biyan. Karya sa liya to sin mano siya awal napso niya. Di mabaya tumunay sin ibadat hikarayaw kaniya. Sa tumangkiring siya pakangian na ini mga katao tayo manguran, di ini manjari dulan. Sumangawa unuin biyay takato si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pataallukun siya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Pasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab amo yan yung pag-iman. Biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Di masampurna atawa di wayroon na kapagparat saya inhang katao kanyo. Sahingga in hawal napso niya, paagaron niya, paamuin, diin na in piya sampay ko, piyaratong ko, panghindo ko lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag-iman mga katao tayo manghuran, nabiyanin sarang hinanguntan niyo, bangkitan niyo, mabaya da malapas da nga pinal ka jahannam. Sabab bang di mga kiulungan sin Allah na in hikarwa lawang ini amuin daing ha mga lawang susuran si mga tawa pinal ka jahannam. Makahinang na sila sinkatan tiragbusan maksiat mallahu ta'ala in sabab niya hawal nafsu ini. Nagdul sinawal nafsu hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natinggalan mga katao tayo manghuran. In hikatu lawang amuin daing nga mga lawang susuran si mga tao palaw mapinal ka jahannam. Babu ghadab awras al-udwan ala khalqih. Lawang sin pagdugal mga katao tayo manghuran. Sabab ini maglunna siya, magbunga siya sin panguntara, pagbanta, hantara sin mga manusia, sin pagdugal. Hangkan na ini mga katao tayo manguran, in hadis na may takatutan niyo, ang buok usog, miyato pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ngayo wasiyat, unin wasiyat kanya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tagdab, ayaw kau magdugal, ayaw kau magdugal. Piyag balik-balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakatu mga katao tayo manguran, ayaw kau magdugal. Inhati niya mga kiulungan sin Allah lang si mga ulama, ayaw kau magdugal, hati niya, ayaw mo anggaw taibaran indugal mo yato. Hawak to kau makananam dugal, ayaw mo siya anggaw taibaran. Sabab, in karyasali si manusia, tanto na sadya, bang di siya kaamuhan, na makananam siya dugal. Amo yan in karyasali si manusia. Sumangawa, dahil di hawak to yun, nakananam kau dugal, ayaw mo yan anggaw taibaran. Ayaw mo kau magkabtang hangkan na hindi akan ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kau diugalan, bang kau nagtitindog na lumingkod kau. Bang di na mayan maigin dugal yato, sampai pakulangon kau lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakulangon kau mga katao tayo manghuran. Sabab may apabila kau namisarahan atawa naghinang na kau, yang gautaan baran mo na in mahinang mo kangian na sadya. Muna na lang si mga ulama al-qatl. In pagbuno mga katao tayo manghuran. Hangkan na ini biyay tayo Imam Ibnul Qayyim daing haykatu. Lawang hikasud si manu siya para mapinal ka dyan ng pagdugal. Sabab magbunga siya sin pagbuno. May tayat to, nagbuno in magkampong, maglawla siya, sabab sindugal mga katao tayo manghuran. Ang paindugal ini daing hasaytan mga kiulungan sin Allah. Daing hasaytan. Na, daing diya ini mga katao tayo manghuran, daing nga mga dusa, hikasud, para mapinal ka dyanam, amunain pagbuno. Hantara sin bangsa muslimin. Hantara simbang sa muslimin, ininipya sa wakato,
si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, idal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila yung dua muslim nagbuno, nagbak in dua pudang nila, nagbuno biyunoi sila, in namuno iban sin nabuno, halawm karwa pinal ka jahannam. La ilaha illallah. Laong si mga sahabat, ya Rasulullah, hada lil qatil, kaya tiyan namuna niya tutungbas patao namuno, pamabalul maktul, uno lang niya isabhangkan, may sampain tao nabuno, yat tumakasod pa pinal ka jahannam, may kan nabuno na siya. Unim biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab in kaunan niya, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sabab in kaunan niya, kiaunahan sadya siya. Bang bukon, biyuno niya rin tawyat to. Mamuno da siya damikyan. Dahil para kiaunahan na sadya siya. La ilaha illallah. Intumbas nila kadwa, palawm apinal ka jahannam. Nagbuno biyuno ima kataw tayo mga ron. Uno in sabab niya, pagdugal. Pagdugal mga kataw tayo mga ron. Aun piagbalihan, aun amun wayron piaghatian, magtuy-tuy, na way kiamuan diugalan. Pag usyang gautan baran, miyabot sampay nagbuno mga kataw tayo mga ron. Nasangi-ngi inatud, dahi nga mga dusa pa mga kiaulungan sin Allah, sabab sin amuin pagdugal ini amo na ilong ta in pagkuntaray ni magbanta in bangsa muslimin, sabab karna apabila nagbanta in dua muslim limyutu adlaw na in katan ibadat nila di angkaton pataas, haadlaw hamis, haadlaw isnin, in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpuasa siya. Sablong niya ini ang katundan di inin kakainang sina nakapuadang pataas. Iban ampunon sin Allah Ta'ala in katan manusia buat malengkan tao magsisirik di ampunon. Hikaruan niya hindi ampunon amuin muslim aun hantara nila magtemangod parbantahan na in sila di ampunon sin Allah Ta'ala. Takaran niya to mangko no sila magsulot ampain kakahinang nila ang katon pataas, iban makakad sila dahil nga mga ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw hamis, iban adlaw isnin. Ang padapon bang di da nain sila muti na sadyain buka pag-ibadatan di ang katon di tayo mauning kakahinang nila. La ilaha illallah. Sabab may ta laong Imam Ibnul Qayyim rahimallah, sabab sin hikatulawang yato amo na long ta in pagdugal. Na inyat to, day nga mga ngi sin pagdugal mga kataw tayo manghuran. Hangkan na hindi akan kato tanyo ipapu-pu ini. Hipapu-pu mga kataw tayo manghuran. Ayaw ko magdugal. Hati niya ayaw mo pag-anggaw tayo baran. Pu-pu bangkaw na kananam dugal. Pu-pu Sa bang di mo yan pu-pun, maaon na yung pagbanta. Maaon na in pagbuno. La ilaha illallah. Sa ngi pa mga kataw tayo manghuran. Apabila tiuud mo tuod, amuin, yan yayain manusya biyuno, parman sinallahu ta'ala, wa may yaktul mu'minan muta'ammidan, hisiu-siu in namuno, bar iman tiuud niya, pajazauhu jahannam, intungbas niya jahannam, temangud mo muslim biyuno mo tiuud mo, jahannam intungbas kay mo, khalidan fiha, ikadua, kakal siya, halaw mapinal ka jahannam. Wa ghadiballahu alay, kaduwalan siya sinallahu ta'ala. Wa la'anahu, hikaupat, la'natun siya sinallahu ta'ala. Wa adda law adaban azima. Iban tiyaraman siya sinallahu ta'ala, siksa sa laggo-laggo. Dito ha, pinal ka jahannam. In sabab niya, pagdugal mga kataw tayo manghuran, na mura-murahan mga kiaulungan sin Allah. Hati niya, into lawang ini, hati niya day nga mga lawang Imam Ibnul Qayyim rahimallah, hikasud sin manusia atawa susuran sin manusia palawm apinal ka jahannam. Into lawang ini wajib tanyo tinggalan mga kataw tayo manghuran. Daing naman na parakala subahat tinggalan in pagsirik in kabidaahan. Sab ini ni katang tungbas niya pinal ka jahannam.
in pagsirik yan, dito nang punon sin Allah Ta'ala. Sibu da hati niya, long si mga ulama, sirik dakula, sirik sibi-sibi, na in iyan, long si mga ulama, makapilig dura. Tinggalan na yan sa misan pa sirik sibi-sibi. Misan si ampunon da sin Allah Ta'ala, sirik sibi-sibi, biya na si magriya biyayan, in iyan makapilig dura mga katao tayo manghuran, sarang da tinggalan. Nalabi luba na to din sirik dakula, sabi iniyan dito ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bida mga katao tayo manghuran, hadlaw kiamat, mangituman in pamayuan, laong Ibnu Abbas radiyallahu anhuma. Laong Ibnu Mubarak, day nga mga tabi'in, ulama si mga tabi'in, Abdullah Ibnu Mubarak, day hindi pa dunya, mangituman na yung pamayuan sin mga maghinang, sin kabidaahan. Laong Abdullah Ibnu Mubarak, rahimallah, sahibul bid'ah, intaw maghinang bid'ah, ala wajhihi zulma. Day doon na pamayuan niya, itum, lindum, wa inidahana kulla yawm 30 marra. Misan papintahanin pamayhuan niya long Ibnu Mubarak rahimallah, maka katluan halom sinang kaadlaw, pintahan na rin paputiun, pinda na ginisanwal na, di da maigin lindum yato pamayhuan si maginang bidaa. Sab sin subahat mga katao tayo manghuran, hikatu, ikadua, amuna insahawat, iniyan tinggalan mga katao tayo manghuran, sumaga pataallukun siya, aturan sara, karidaan, kabayaan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ibadat mga katao tayo manghuran. Ini katu, patinggalan katu, tanyo, amuna inlawang sin pagduhal, amuin ang gautaan baran mo, na ini mga katao tayo manghuran, bang tanyo, kaya ang gautaan baran, kaya tinggalan tanyo ini hambuk hadis beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sulga na mga katao tayo manghuran. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuok usog miatu kaniya, nangayu wasiat, ya Rasulullah allimni ilman yuqarribuni minal jannah. Hindu ya kulong niya ilmu, amoy ni kasuko palom sulga, wa yub'iduni minan nar, iwani kalayo ko day nga pinal ka jahannam. Unin akisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala alayhi salatu wassalam, la taghdab walakal jannah. Ayaw kau magdugal, suko muna in amuin sulga. Hati niya, ayaw mo pag-anggaw ta ibaran. Amuin dugal mo ito, gamay puun mo, sabaran mo. Yan, suko muna in sulga. Mura-murahan mga katao tayo manghuran. Hati niya, tiyay maksinallahu ta'ala, amal ibadat tanyo, sarta amuin, tiyata kamaan kita nyo sinallahu ta'ala, hadlaw, wana ka na, amuin sin sulga niya. Dito kita nyo maghula, kakkal salama-lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.